kibukan tana Muslim tana janjuai ini kepot keblei ki worok ki nado ki baju ki ma ki wo ki dia lani katu ni kepor ingu sangu i belakang berat wan rawi hani kamadan Yusuf u tenat hau yo chem kam ki kur pelun teni sur ada sedang u cina cimir army hau yo ruwa bis Ibu yang mi genwa waya luti mi ya i hapur di idom ilo wance kasni idom yalam inom ikmat kekuryong i wadah recham ulang ya ire kasni Nito kesni wa kerbang ya iki kon kakur talang kesni jem yong i kau sa kenmo ya wan ine kesni dan jing ya teli wan wadah dikmen hawa ya cem ikam ni yo ya barom kana des ngau maya cirok cenrang kentai yang ublek di dikmen dekat ewa ini ipon womboy usep ai Nito kesni wa kerbang ya iki kon kakur talang kesni cem yong i kau sa kenmo ya wan ine kesni de jing ya teli Cipor kamni penyo iye jia teli yo ya luti yaki paten yong i ewa ulai kenra usyo uya luti ye i nado mentu menstep hawa kun kismi Nito kesni wa gerbang ya iki kon kakur talam kesni cem yong i kau sa kenmo ya wan ine kesni de jing ya teli de jing duai ubu iya me yo royo far kekur de tipru tiplai icat inang name wayu luti yo yo biang iu ya cem hakawi kasni de jing duai ubu iya me yo royo far kekur de tipru tiplai icat inang name wayu luti yo yo biang iu ya cem hakawi kasni icat inang name wayu luti yo yo biang iu ya cem hakawi kasni yo yo biang iu ya cem hakawi kasni